Ngai ngo tong yo boleh kai tanda balai ni ketika jenjok tasngi ban ngai ku boleh ru ye ki pajba jong ka 8 Nongkram District Council constituency bakala ibet yang belong ku mutaw dong mikman ban represent ye ka Nongkram constituency bakaju ko por ngai ku boleh ye ki nongkit kam jong ka party dadu i president ramba pat ka central body jong ka VP bakum jo wei pu ka jong VP ki ba tristam nadu bastang ye ketika election hadu menta bagi pengayok he jong ni so jenjok mentasngi Hagabadai banya tahu yang isi ni bagi perkat cemat kata ngai register dengan parti dengan saya dan hingga meeting ni bagi parti kan saya decide Kilami pun kerja kenal yang apa ni nak dapat buat apa injule ni yang konstitusi jinduna asal negara yang mulai tanda pembangunan di besar Indonesia dan you hagai election te kiba kutho kiba kunut kidan bagi kutho ma te kata pa kasong karaju petba kila bishar ikam start petba jong Nongkram constituency ba dapat te kata te kila benik pet di kemana jong pun Nongkram constituency Dauba hite di bagi pajbat la pai khmat cha ka voice of people party ka wei hi bade bangir ni pa bantrai runti babet ka bahok bana sha ka ta sakri ka ba biang tam nam tan pajbat kini macam benukong tu mungkin kemudian bisu kum ka mat benikong hite kat ka bala te na kaliang chunga hite kan pa bana be ka sakri ka babha ko bet bahok bet na ta pajbat ta hai Mula ia hafok kajingan di Baaden kini ke parti step bah. Hak jinyelam jong Baaden kini parti de kadi babiang tam mat chunga te kadi chunga kadi babiang tam. Bodohan. Ya kini te kumba ki pajba kila shania kini parti bat kila pai khmat parti pi tengir increment ni hatahi nani shmat.